bat don da kiwe ki ba agum kan training apa jelam kle abro goy te ma I don hang ne ban ai training nam ta jonga jongi bor khoj ban ta jong phi bor khoj kumli perlo ki phi bajbe ni video nakapor pilai ini video ki beladap ki ba nglayo ban share bat phi nglayo ban sam bat phi bong ba ngimla ban pendan kam lani ban pentelun ya ke ke bangi ni don hang ne ke bede bi training program bon bagi blong ba la shule jubor ba ya ke bam pan la ban leru la shule jubor ka bade bon na prince phi yong ye kata ngapadang ye kata bale se kata jing sedang jungi ba bede bi training program lese ka di la sedang kerki thandai kam dei ba sedang kerki di bengla da perkhat lupa ki bon banai bengi yo ban sedang ki training program ki free training program te bat hapdeng jong kata free training program kala danru ke jing dawa bengi ngin le ya ke training ke balong paid kamu ta paid course te ke bangi layo ban perkhat ber ta bangi akran ber kini ki trainees ki belawan kini ki training program jongi kalong bagi kwa bangi ngin le bagi consider pisa bangi ngin le kata training program ke bala ban long kham long in depth ke bangi la ban le kata ka rukam ke ban kham long benia khandiat khanang ba om tang basuan training melumala kumtu tam sisung thok khandiat le nyo sieng na salehi ndre em bengin le ta training kabala ban long kum jing betin lenti ba phiru phila ban long lem lesi kum long mangal ni long lem kiwe ba phila ban yo ka kamai ka ji bala ba ka perthai kan tip ipi kan ithu ipi bat ru ba kan sung thu lani kan yo I ya ka sap ka phong go jong phi bat ke ba phi bi kwa ban ben I se ka perthai te halor jong ta benta menta hakari ka singi smoke man ba ka jing kursan jong phi jing duai jong phi jing kitbok rueng jong phi ni don hangni menta yakini ki trainees ki belawan ya ka paid course ni ka paid mentorship ka bangi kham tre ban sim bon nama kani kamdei spang jong pisa kamdei spang jong jing la ke jongi bingin le lani ba ngin penwan dor ya kani tenre kri thik ban ai ya ka ba ya ka training ka ba tikna ba paka ba nata ka daung idon hangni yakini ki henry ngut baro kini ki bayawan be lala ka jong ka snong lala ka jong jaka bi ki wan hangni menta ka sngi ka bading kong bingin le ya kani ka training program lani ka mentorship program kamdishu tang training ni ka mentorship program ka bayde ba ka vlogging ti kidon nilala ka jong benta ikong hani di bisalye asar gijing set kiwi babon ha ki bale se lali lasdang ni channel sapej phila ban thiet phila ban yo ki asar tips nai te badakta ka kom pindang kham tips susu bon ban nai mo ti impale ka youtube channel indang sedang tin re kini boro masa kidon ni ta ka ju ka thong ban le ya ki benta ba pher ka bayde pa youtube channel te mentang iladap banle ya kani iladap banai jing hikai ki pher ki ba kunthop ya kini ki ba ngi ra yele hangni kadon chapang ke vlogging chapang kumnu ban keren khmat kamera kumnu ban frame ka dur ko jong phi kumnu ban keren hata kom ba ki ba bon ki ba pet kin lang ban smuthu ya kai ki ba phi kwa ban keren ban long ti mentang an ai ka kamera tin ring an ai ngin pasi ki baro khai ba ki kin batai chapang jong la de bar kai ka ba ki kwa ban le khang phi ru phi pin smuthu ya kai ka ba phi le si la don pin phi ba kwa ban join hadin jong ni ka batch phila ban join ni kani kadai ka paid course kebangi ngilashim tiban habakut jong ni video ngan sapatai pi kumnu phila ban ya don benta bar ngimo en sedang swani kong ila bani thu khniat spang business jong I bat ke ga bai ile hai ngade kong speden payong te ngawan ne nomor ngampat nang re ban penmi ha ka youtube te ngakwa ban tip ta kadau ba idon ini bakut ba yarap engi te ngapersang ban wan ne re ngasngau ngayo sibun ki jing mentoy nam ta ka jing pensai la mi bakot te biru perlok la da pikwa ban nang kiu sene skmat la da pidon kono kothong wan ne bari bakot ban pinyo kicing hikai kiba khamban ya bi ni khti ro bi kala ka an bi te film no pi bat kum tu kolong sedang yes halo perlok ka keteng chunga ka de frankirani ka shonga sa polai lengkot ka shonga ka pau nam tam ka dok snam te ngadon hangni bat I bakut ban awan hang ne po maulai nam ta ka training chunga halor habede bat ka content creation te ka chingrai habede ka training kalong ba komno ban sedang ban snai ya ka youtube channel ban yo lat kamai habede ka social media tengaladon ka channel chunga ka ba keteng FRBN official hakani ka channel pila ban subscribe ya ka channel bat kadon ru ka photo contest ka bangila penlong ka free photo contest ka bangi ai ka prize ka banongkong si arachar ka second prize kadai khasan spa ka third prize kadai san spa bat kidon kisantli constellation kata kalong lai spa
te kamkoloi ki bakwa banya don mentah kan ka foto kontes namar officio AR chatengka te tang tahi boleh subscribe subscribe ya ka channel chunga ti subuh lagi kuat benda gilem lagi hap kontak ni pin kin subhasen ya kadur chongpi inrutli plus nol kata ka kerteng chongpi bat ka sinong ka chongpi hang tahi hapo sale japo ka channel chunga FRBN official kin sedon tu number phone itu okey tip top ngasabu du number phone hang ni ru biang ni mo ta yes ale Đây lại chặt lật Lami yes tu biang tu Dah Kublai perlok Ngak tengah dari karbar bare Sang sa anong thamai Kat sang tra sang anong jarlapet Mentah sini wan dan program di bakko dan sepangka mentorship program Tidak vidon kemon ben Wat eka vidon kemsim dan pi Kuat mentip eka sepangka social media pede ban wan saya bakko Tang katai kublai sebut lah market bukan siap yes tengok kan toh ada seperti jengah suka tak niat makan di screen tu mah lada kalip suka tak ada dia mah teh kublai perlok ma ban ngak senang ngasa oh sorry bakal toh ni le toh katelu ni dang lamut keren kemat kamera kan badak sang dang perkat kidang ni plus di minus di algebra kli mesti tahu dia toh kesenang jengah kali nama jerong teng kawan kenang metas ngeh ne kenang menginyok jengkai kemno bangin jabat kamera kemne banyak seri banyak ban pen ibniat banyak pen setenat tajba te to banyak mde ban sya balanya ke bang tip renginya keren ke bangi tip mo kadinta te ngadeiru sound guy man ngawan ne bakut kemno ba le se yo ngala ban promote ya ka sound bangi share vlog kemne ngi sya ba speaker ngi penjing stand ya keren mikrofon hello check berka bat kamera te yo ta mo dia dia kuat sounds kontak ni dus masa ka sebut number phone kena berpikir kuat sound sinu lebih late lebih don nama isa mujrong lebih kuat dan kam sound sinu om tang hang ni apa selong pi dan kam sha kiwi benta jong ka jelaru ini ba ila mu pi pi punya sound ni than sara ki mamarjan jengi oh yes kita itu than war selabro ki wedding ki party yure ki jengeseng ki bat ki weru le yes entah toh sebut labiang tu kalau biang ya toh dak kuat ni cip sa ngisai nak koi pat yes asyik si tong jenika masuk Hai perlok jang baro te mata kasi ngadon hang ni apo maulai bat I bakut te ka kerting jong ka dei jenika lensing ngasong ngasa apo smith te mata kasi ngawan chania ban yo jingtip syapang kumno bangin vlogging like a pro in YouTube channel te ngadon ru apo ka Instagram page ke jonga phila ban check sia ka page ke jonga jenika lensing te ha video ru nga apo YouTube ru ngadon ni tambah ngampat bun ki subscriber stage ngapa saya cek ya ke YouTube channel ke jonga Jenika Lencing. Yes, tip top. Te kalau best ba sebab jong ni kau Jenika kalau ba di Miss Smith am. Oh. Itu lah. Di Miss Smith. Te lada ngatra ki ba Smith sete di tholo di kau Jenika ni. Tiba masuk ke poru ile gini ki video ki ba peni ya ka rukom im kinong kendong si gitan smith gitan jencing sete don ru ya kani ka Instagram account mga sabung ang ni pagila bani ban follow bani content jingi behet pada ni syakmat insale ru ya ka YouTube channel nang I peni company susu gi jingin jungi mo jangan tip top yes karena si bandet te kublai perlok sai khot ba lo ha si snong sai khot nga ba lo te nga ni ba ba kut sai khot I te ngi ni nam ta ka training habe de social media asoban ai kublai ba akut ba agum kani training na maram pat don da kiwi ba agum kani training apa jelam kle abro goy te ma I don hang ne ban ai training nam ta jonga jongi bor khoj ban nam ta jong phi bor khoj te la da phi kwa gum kani ki training habe de social media sngoba wan se kani ki ka ni mulai nam ta bon yo jing tip ke bekam ne habe de kumno bon punya ya social media kumno sibon yes tip top kumno sibon malo to te kini de ki pelok singi bawan nala ki jong ki jaka pila yo sngohi te shen kini kita dan ni ki YouTube channel jongki ba ngakwa IP pile subscribe
Ti mentah nomor keempat dia download kadang dia tang first session mentah sengi. Ti kat hadu pada dep mentah baru sipna ya kan ka training lembat ki ngan sa IP ke YouTube channel ngin senang ile video ini ni syakawat bun bagi bindang le lang tiba ngan senang introduce ka channel joki kenang piru pila ban kursan ban subscribe kenang ban yui ki video ki paper na ka channel joki WPW lala ka jong ka benta ki don lala ka jong jing peni ki don bat ngin sai i ya ta ka sap ka phong joki biki ki ai bat ka jong ka poru ba pi pila ban yo jing mentoy na ge ka bagi peni mo ti ngin penkon na ni video hang ni tela piru pi kwa ban don benta hakum kani ke training program kani ke mentorship program bangile mentah kepada ke paid course kedai ke bangile mentah kedai ke basic ke bangile mentah tinrai ki donru ki intermediary ki donru ke pro level ki balik sing senang introduce nang ni Syekh Ahmad tinrai dalam tajuk itu ki bakwa ban don mentah kani ngile ke free training man ke tayu beningkong jong ubenai ke sing saja ke beningkong jong man ubenai ngina free training session hang ni apo mulai ulum ni apam ti lebih kuat pada ki paid course ki belum kini hagi benta boper mentah ke hello jong vlogging ti lebih kuat pila ban komen apo dan call ni number ba pila register bar ka seat ke tang khniat pha pe ko mangile mentah ni sak tang khniat ba ti piru pila ban dan benta mo lebih kelada pidan jing temu balong vlogger dan jing temu balong content creator dan jing temu balong influencer semua bahapan wan sikini ki training pinyo ke jing hikai ke bahatam biangam tip top kulis bon gini baru kai belai sing keren boper kira no si email nak tuan keren tam le si ka hakatik we ko tayo liwan biang mo ti si syam yang marbi we ka video pelok kulis bon yang sikino biang marbi la shai ke singi pada we ka video kulis bon